Kamizol mi sav od zlata, šešir mi je krasan. Ja se nige tog ne stidim, jer bo šokac ja sam. Eto, to vam je šokac. Od glave do pete. U 3 sata je serija, onda nam dođu u 2:30 da se malo pokartamo do serije, jer nam je malo ono između kad su reklame. A ne smije propustiti ništa što je rekao Omer, što je rekla Google, kaki. Onda iza 4 sata, kad serija završi, idemo raditi. Neće mi Omer da 20 kuna. Oj, Rakio, gdje bi te dobio, 3 bi dana za tebe kosio. A ta dvoguza, ona je veća, ona kad ima više svita. Šta je staviti lik u oko stane? Zalomi se i nama sa dvoguzom nekad. Slavoniju našu lijepu, nikaki Jadran. Ona se boji dupe veliko pokazati na moru, turisti će bježati. A u nje jako malo. Ona zato ne bi na more. Lijepo je na moru, a lijepo je u našoj Slavoniji. Zbilja Slavonija ima svašta pokazati koji oni na moru. Samo mislim više i ta naša država, svi drže više do mora jer tamo je para. A za Slavoniju su baš zaboravili, premda mislim šteta. I u Slavoniji se ima svašta lijepoga vidjeti. Ništa nam više ne treba. Sve imamo. Sve friško iz svoje bašče, nije prskano. Pa mi se zdravo čovječe ranimo. Ali ne bi dala moje babine grede. Društveno babina greda, stvarno imamo svega, izubilj stalno nešta. I zim idemo na te poklade, na svašta. Evo ljeti, društva sva i nema sela. I ako u crkvu dođem, najljepša mi je crkva. Voljeli bi da svi dođete u babinu gredu, kod nas će biti Bečar fest, bit će čorbanci, bit će fiš i riba, bit će puno naroda dolazi. Onda u nedjelju gori selo, sunce, ti konji bijelci do podne, Bečar fest navečer. Ima se šta vidjeti, zbilja, bude i ovih štandova, možete nešto i kupiti. Svi su pozvani da dođu, ma ne moraju puno potrošiti. Dosta da prošetaju da vide kako se narod druži i kako je lijepo, kako je veselo, da život može biti lijep i sa malo.